Biamono kigimo mwanchu murigeli ya television ya Ndizi TV. Niko charagire Chinsa Isato chemaro kuba ya bono. Echide Chinsa churogongoro Afrika ya mocha. CHINGAKI neroberi kigima elio kone kiabuna. Nakuletera mangana magia senchira yobo kiranu kigima. Bunire butambeli tukole jumamosi nigo komerana nainche. Egaro charagire Chinsa Isato elio tonyara kwe mania. Mangana magia senchira yobo kiranu na magayaje. Toaso asomoro beli yobo umbu. Oyo hotere weka Chinsa Isano ichabotuko. Enesege kage Chinsa EBIIKARO bono aina ruturachiye koba tugukwanira elio no kwenekia abuna twakwanira ria turingete twe buno mugusi bono basaki baito korwa Chinsa nyochonsi baenekire buna bakobekeramo mangana magia senchira yobo kiranu nasi kagide kemero 3 ninkomanya yu na yanda mange ari bono baretire eba beire bakobekeramo litukulia lera somoro buri weke umbu nigonde na engineer Kennedy Omoya na boigo na Julius Miyogo Nyamweya abo na banogaliba mangana siasa ekoruga gasorogon korwa itorwa Gusii barabera matukande na borobuno butogo kwandera ari agendrete me county ya Kisii county ya Nyamira na boigo nense ya Kenya engima kubatakana na mangana siasa buna agendrete okolekana ime ya Kenya na boigo nense engima bono togendaro mwanchu murigelia inyora kogenda se mitandao yaito ya Facebook niko toka kabuna Ndizi TV News Digital na boigo aso mutandao ya YouTube niko toka kabuna Ndizi TV bono ira ribagaliao goikagaria go subscribe elio kirengaki kerto bekire mero bilio senchire yubo kirano elia to record eliko nyara konyora senchire ndonge kigima bono asige kageteli getambe kwere natura semeseye inkomanya yu na yanda mange asenchira yubo kirano Biya kigima mwanchu murigelia bono buna na berinko kwere sabo na CHINGAKI chamangana magia senchira yobo kiranu na magaya yotomane okora yande asumuro bulyo bwekeumbo oroboti orutangane kigima ni gotogo chaka kurose county ya Nyamira asumo bunge bwe constituency ya Nakuru West Samuel Arama ni golituko lya lero bona sanka na banyakanisa osabege no bekanisa yigi Adventista ya rangenyo imeye county yo ya Nyamira asebono ababolia koirali bagaliabo na gukora emiremo gotiga siasa kitabwati engencho kigima CHINGAKI echo ni gabolia magendero gokorekana imeye county yo ya Nyamira asebono abolire na gwikakiro monto anyare gokorerwa korengana buna betega gwaka ekura kurwa boli tangani musakito kurwese county ya Nyamira ijob mahangi na bwatoroboturuo asenjira y'ubwikirano amatuko abwangoiga nigo amaberera asiasa agendrete gokina ase county ya Nyamira anene mono igore obotenene ibwe county ya Nyamira wachana na Nyaribo aitoa ahadi yake na bosi yake ni wananchi. Ase omobunge Nakuru West Samuel Arama, omobunge Onotumugirango Josh Nyamoko, omoseneta bwe county ya Nyamira Okongo Omogeni negati abarayiboro kiriye okogania gochikorwanerera ekerogo kyobo governor asobochori bokobwatia Nyamira County. Ekana ndo okoro bakugororo abantu bale bare wacho mweshimu wa Nyamoko. Nohare na bete kubodu musani one. Kago kwana asekanisa ya rangenyo SDA egotoka ebunge ya West Mugirango nigo mobunge Nakuru West Samuel Arama asabire abarayiko beka bosio ogokorera abamenyi be county ya Nyamira amagenderero na gokora siasa cyabo asa masikani. Ona namagana yo mugaba nanga yakurira kidura sekora. Tosebora maraboga gora mane ni aka betiri ne. Akiko ate okorera asi ikoro osana bantu bakuba. Ase agikelia abarai babere bagotumika chinkwana chitabwati masikani na gukora siasa chimbe. Konya ari kubero lakini akikorama abantu biyongozi. Ekane kubera na ndoka mamo naro obakerezi. Ejangoeka amana bafeko na social media kumanda kamaro. Bana nagana kumanda kamaro. Nyamira ne elubyo kerebo. Nasaba serikali ya county ya Nyamira kokorera abamenyi be county ya Nyamira amagenderero ase oboikiranu lakini lesi tute right things as well bada obogambi buga tama ngomora regali batangire unaweza kulimanya wakana leo wama ngoro mongoweke kwa musara 25 million no wakati ya sajia aba arikuweka kwa mongo ni 22
ensemo y'abarai bachanere mbate bamba mu maite bunu murai umoremu uyo orachikoreta amagenderero ase county ya Nyamira. Otama ekyo mugabana bas noko muleta mataja aratika okole pili kyae ane kamani ndoigwana ine igwache tara kwa teria arama no mumrumia isambo man tokoire kande digere liye binto mwara sibiro juruchi abali mora abaka bagia badene mumanyete amange mwatere bandi mwayire security mwarorire ndutwarorire onyo muntu naro wantete egedeko kwa masomo ne kanisa buna kwanire no mwishimiura nande kera masomo karo igo amangana amange na gusaba bamenyi be county ya Nyamira ko mwari baga achikora asekero kyo bugavana bwe county ya Nyamira no kolega asiya pero singa mira omusikara magani katata kora anje karuna menyana garuo orte yora ko wasechana ko kufoto mu ndora kwanya bataka na abantu batavuga tikende yose kurua se county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi igotikana bono no musiki tukuru se county ya Nyamira Job Maangi nigo tukuru na wikasi county ya Kisii magega yoko veka petition buna gosestie board ya Public Service Commission ime county ya Kisii nigo bono EBIIKARO kiabereke gokorekana kuruese wiki ya ita somunya kirogobwe committee ya labor oyubo igoro mu MCA bwe ward ya Nyacheki Naftali Onkoba abeire gakora EBIIKARO ekyo nonye nabo chinse mu cyonsi nigo cyabere chikurutana chinse se chintindi korende magega yogo kora okulingolirwa osobolingolya bo imeke mase bikale byo byabeire bigokorekana nigo yarakanire buna ngane yo yokoruswa gwe body yote bwati bulito bonde bonsi asomu wakili mugusu ensemedia ekwegerera ensemo yo baswali ainikire buna ngane yitebwati bulito bonde bwensi CHINGAKI cyo omoseke to Brighton makori oligere robot yoruo asenkire yobo ime Liberera chinsa zindindi nigo janyaji kwenekiwa sebunge ye county ya Kisii anenekero ba MCA bali batenene kamati ya reba manbawa social welfare. Before this committee kinankero repetitionero reretire no mwananchi yokorusie county Kisii County Public Service Board as office. Egege tuwe bosi bwabo na Benson Atika. We are gathered here constitutionally. Gobono yarekana buna abawakiri bali bakwegerera bali basoyereire aba MCA amo na bali basoyete nigo barutera na chinsa ze chintindi. The way we can argue in this case kindly I'm urging that less cool tempers. That there are other persons minutes. I recorded you. There you indicated that within the 60 days you shall have to give invitation to other persons who will come and give their system, and the answer pairs out. And that precisely is what we have been saying about it. So I don't see any prejudice on the same. Since you had the ruling and you are going to see the contents of the ruling as it comes up tomorrow. If you are not satisfied with the same, you can move and do something. Kindly, Mr. Mugusu, my counsel, kindly, my brother, kindly, don't point at the chair that you are threatening him. If ever there is somebody intimidating, you are the one intimidating us. He's on record saying that he knows the decision and he knows how to deal with the decision. So I think that is parliamentary and you answer. You should withdraw that because then it means we are biased. This is the first time we are having a sitting of this kind. So what we want you to do is to help us grow this presidency, so that when we have an engagement this in the future, we can refer to this. Daftari ngoba no munyakero obwe kamati eyo yode abuna barabo ni gaba ujugotegerera chinse mochonzi eriyo bamajukurwa okonacha kwabo wikira bono iga ntutati goteba ngari mochondiro obosende kore tigentu kieke ndiyo ekine kimbono tuchage togetegerera igotogotegerera one by one pako moeripi ekere ikiro moera tugochikorigerera ngaki amagosa babekire naro ositayo tumanye ko report azenzemo yo kwegerera bali basoyereire
bakurawa no muwakiri Mugusu Nyamweya nigatebruna ekine kyongebwa tiborito bonde bwensi. There's nothing here. So far, there's no evidence that has been subjected to show that these commissioners did anything for their own personal gain. All they were doing was for the good of the county. Mugusu nigaendete goichanirengana buna abali akwegerera nigobasoerera buna nigobaligete abantu abangase county ya Kisii ikorengana nere atararura mamocho andonsi. When we are saying employ more TVET teachers, why should somebody have a problem with that? So we are saying those commissioners did all they could within the letters of the law. Ekero twataka kumanya kurwase Mugusu gosekine kikorengana nere ni gogesegedire siasa na bwataya agoteba. Obviously, yes. This petition has every indication of politics. You have seen the agitation by every member. You have seen, the horse trading that is going on. In literature, you say, eyes can speak without speaking. Boigo, Mugusu, Nigobono. If there are politicians who want to infiltrate the decision-making bodies in the counties, the ultimate person who will serve are the common wananchi. Complaints are only for two, the ECD teachers and TVET teachers. That's where the complaint is. And you should know that those teachers have not been put on the payroll. Yet the chief officers who came the other day are on the payroll. Abangati yaba MCA bali ase kamati yo. Na committee tole impasho. Etogotegera Chisaidi Jones. Etogotegera togende tulike report. Onya magosa rorro board goikegende. Na ndonya magoso taiyo goikabati garobis. Vos pinto baeteri bago tana na ba advocate chiroya. Ekere kero munte isene nga twakore gasigia. Ekero bakore kere ntu gasito no gotegera. Maoni ali twaigwa tonyarike toire report kurwari twatumete. Ase assembly kurwa bone assembly na rero rekere egente gokora. Ekineki bono niokirachi kogendera litsugo lya Jumatatu asamagajo oyebunge ye county ya Kisii ngoriboteregeta seni Candice TV erethariane Brighton Makori egotigana nayo magiga yabakagirwa kyanda ukagirwa buna nigo barigati yabalia ibaibesi miyemo asikenyero gihanya kobalia imeye wodi ya Kitutu Central ime county ya Kisii nigo bono bae tobomera elioko rigeria na kwenikia ose kububwata omoibe asigati abo babere babete bakubwato no nyina bo nigo begerete kigima ekurwa seliororo cheli abantu abo balingene kirenka yuko bakorera bobe musaki to dipona sanyo na bwato roboti orwo Kuruabo matara ime nyamataro ekinyuru Kenya kobali Kitutu Central Ward nigo egakora kyoboibi kyaene kiwa eikiyaeta asibona abantu kyanda bameni wa obomera nabakagirwa gutoka asoboibi bwesimi. Saturday last week up to now inka take time we singe tuwa batamatanga karati gaenda ba ambo time baki kibarangiraneri wangiraneri lakini mbona ya take ya ba extend onara tiante ke chance yuko dimu muga ko omera nje na igunga esimine sirete kya to nguri gwa omera para ngiri muga koyu twarenga abantu kyanda katwa nguri gwa omera bantu babere batokana basinje gutwa matainse ingentu tunjenara ndanya koraso mobwane mobori ningentu ngusena nemetende ikontamanyeti Gukwana no munyakirugo nyumba 10 bwenseme ywe Cornelius Oranyu Mariba nigaene kya egekore kyo na gotebanga ekero monta menire nande asinyire gotwa amate korengana neri chiko bunarire niga gotigara koba omukagirwa bwegekore kyo tumbara warro aso umwana yo maibere twesimi na ekera ibere twesimi mbanda bali gyumo gako yo moyo kunguri obomera na so obomera obo kero monta akoiro obori obo gwatakunire ase bali barenga abantu kyanda babere mbanyora basinyugutwira matense na yarekana yakwamba na bakorete ki bairete simiyo abakagirwa abo babere bameni wa obomera gati y'abantu kyanda nigo basinyugutwa mate ase baene kegekoreke korende batigara bagokana ingati bali baibi besimiyejwe mura mumuro bonkita gaja tarinjira yite simiyaya kwatru mumera tuchukomena mumera matasogati watu tabintu abantu babintu ko de simiyaya lakini sekretari yezo bitingi bisimiyaya twameni gwavomera
amatanga batinje simia etingire tia kwarara bono na betigarite ko baegetenda wiri ase abakagiro bagutuka na simi etari gonyorekana ona ikiri twameni gurende yatukire naki amate ntu twatwirire ababande babere mataita sogeti nani je kenege konena na arori titinyi kwete biya kumete kyagara kwikao chigu atebe simi yo nyobwata kore anyerete kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa se Kenyoro Kenya Kebati egotoka ase ward ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South egotoka imeye county ya Kisii elitaria nendipon asanya tigana na yuyo kongurigwa obomera iri kwenekia mno moibyo tokire gwesimi nigo togusuka bosyo ase ensemo gose ensemeria esekta yejiduka nigati yechi sekta chiria echabere chikweroberia iri kwenekia buna nigo obonchoria bwo bakora ase kerengo kigoro gusangana barobwo musukito Frida Kerbo nigo bono aigete ensemo ya daraja 2 na buigo kobaboria kiria bagenderete gokora CHINGAKI uchumi egenderete gokonga kigima bono nyororo boturuo asinchira yubikiranu abonchereria kurwa se sekta echiduka nigo bachiramo na gusegetana ase okoegendereria usangana barabo nigo baerera obokoreri bwabo kurubaga cyagete goikira bonoiga ase boigo baerera ekirenga kiabo ekenene tuachiramo kukwana na stakeholders erinde torore ngaki togokonyana gokonya abantu baito ase igo tigatobwaterane ntobwate ebintu ebinga ase group ntobwate table banking ntobwate welfare ntobwate obokonyo bunga ase group CHINGAKI chiobo igoni go baerera amarorabo unenchire ya moyo gukinia uchumi anene mono asensemo yo kwelikia na boigo gokora obochenu asechiro boigoni go baerera omorobili obugo chaka kweroseria amache anene mono asokwenekia abanke nkwenyorera bale emirimo vision yandangane ringa tutete ko empower omwana chama omongina youth economically na social empowerment na protection asege ndokende ase a group una tuachakire ntobwate planning to yakora go chimotu mentangani ntobwate chi proposal tubwanda yakora as a group a proposal entangani totaite na tuakinire iga tuetenere economically na kitowete na economically etowete na sengenjo ngantu bwate proposal ne yogo chaka ase SPO otwara buna Corchester a group ya cleaning akabere gotware proposal na yoko taka kuchaka korosia machale packed aiga daraja ekina kigente tangani tutakoranga we have made employment as a youths na bangina baito na a community at large boigo abanyakiombe nigo baerera buna obwasi okuna boigo oboteneneri obuya na bwagerire ekiombe kogendera na gokonya abange egikiango ageti ase keombeke na mbe yamo nanyorete kebwato burayo obuya elia kabere nkanyora kere transparency elia gatatu nkaranganche gweunga bune gurubu abana bane goika basome abana bane goika banyore nonye nemirimo ekiagere kiombeke nkoemba gwakere nonye nkorwa moke bakomonene nkanyora nganke bwate egento gekoro kwogwanchereria nkanyora nkwegerikere egento gekoro ku spiritual nkanyora nga transparency egokorwa table banking ekatoligeretio bose asobosio ekero tuachikorigereria mang'ana aya twabeire tokonakoraria mang'ana aya chinsa yamogoeta ekero bono twatebira mang'ana aya ng'aso ase Ndizi TV etwatebiri ng'abantu baito bonse bakora ase biasara bia daraja 2 tiga toungane amo toseria obotaka nekero twogoseria obotaka taria ebwie koreka gose taria ebio kogwetenenera goikoso ase gurubu erindo nyare koba gokobwenera Korende nige sekte yo ya ngusira bange asebaira buna chinsemo chabeire ebiorokererio ebia byo kwegendereria na gwikinia ekeneke ombe kitali korigereri chikabira igonjete ase kombeke kubwatikana nechiferi negosene namangana narorire ase biombe binge ne kunasa te kunachete gusia ebiombe binge bikogwase ngenje oboteneneri bono nigo bagenderete gusirana ase birengo na koene kibunakira oyomo ngokonye kali boigo kero na inche na igwete kiombeke ngankero ororo ndaracha ko moriki
nabona atwareta maiganga tigang'ende na inchembe kiombe asa abamito tong'usiramo ase ing'encho obogima bwabono otabeti na abamino tokonyara gwekonya ekero chingaki chiobuya na echiobobe. Frida Kerubo, Ndizi TV. Onchobulgeli agotigana nayo umurai wense muske William Ruto nikobona koletaro yaye ase county ya Narok litkulia lero eliocha kiemero bilio ya magendero semecho okwana nababinyi ebe county yo nikobono amochirie obomo bwazimio la umoja wa Kenya asogosali nibe nyinge chingaki baringe kurobekana kubatakana nali baganyete serikali ekore amaoncholia nonye nabo nikobono atebirubuna ere nabo teli bakali okora nonde bwensi emeremo olioraganie igumukwanira asenkire ndonge. Umurai wense Dr. William Ruto nigobono anyarire gakuburia bana siasa kubeka siasa nsemo ekeratebune chitari chingaki chia siasa kolene chingaki chia magendero. Hawa viongozi wenzangu mimi nawauliza jameni, tulimaliza mambo ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Ile kazi imebakia ni kazi ya wananchi. Ya barabara, sitima, maji, kusomesha watoto, hospitali, kupanda miti, hiyo ndio kazi imebaki. Ama namna gani? Hiyo ingine tafadhali tuheshimiane. Na hakuna haja, mimi nawaambia viongozi, kama wewe ni kiongozi ambaye unadhamini taifa la Kenya, wewe unawezaje kupanga mambo ambayo inaharibu mali ya wananchi? Ingane yonigo ya igwokoboko nomugabana we county ya Narok Patrick Ole Ntutu. County ya Narok sisi imenyesha juzi, tuko busy kufanya kazi kwa mashamba, lakini mambo ya kuitwa twende tufanye maandamano tutakubali kweli? Mnataka kasi ama maandamano? Mimi napongeza nyinyi kwa sababu mumekataa hii maneno ya kurusharushwa kama mawe. Ati maandamano pale, maandamano hapa. Hata Murang'a na Kenya yote tumekataa. Ruto oyo okoretaro ya ego chiase county ya Narok anenekera nyaraga kwigure miroberi ya magendero au asensemeyo nigateruna nige serikali yaye erengete kwimogeria birengo bya mabere asensemeyo ya Narok. Tawapatia milk cooling plants 25 ambayo itaenda katika kila ward ambaye hakuna milk cooling plant, ndio muweze kukusanya maziwa yenu na maziwa yenu isiharibike. Mkikamua maziwa mnapeleka pale kwa milk chilling plant, inakuwa chilled, alafu mnatafuta bei mzuri. Boigo umurai bwense nigarurege kurega tindi gochi asebalia banyarire bagosalia ligori lya mabere. Bei ya maziwa lazima tuiangalie vizuri. Bei ya maziwa haiwezi kuwa bei rahisi kuliko maji. Maji, kwani maji inafanyiwa kazi? Si maji inachotwa tu pale na kuweka kwa chupa alafu inauzwa. Hii maziwa zinafanyiwa kazi mingi. Lazima ununue ng'ombe, utafute grade mzuri, upange nyasi, upange chumvi, upange dip, upange nini, mtu ya kukamua, uhangaike upeleke mpaka huko. Lazima tupange bei hiyo sawa sawa, na mimi nataka niwahakikishie wale wamekuwa wakituchezea karata ya pata potea na maziwa yetu, sasa wajue ya kwamba tutawaangalia na macho yote mbili. Ruto boigo niganyarire gakoboria abakenya kugendera gusimeke mete na miti lazima tupande kila mahali. Ukiona hii Narok yetu miti mingi imekatwa. Nyumba inasimama katikati pale hata haina miti mbili. Sijui hata huyu anaishi kwa hiyo nyumba anajizuia jua kwa njia gani? Nyumba inasimama tu hewani, hakuna hata upanda hata miti kidogo around the house jameni. Umugabana we county yo ya Narok Patrick Ole Ntutu nigobana nyarire gako mwakirambu ya umurai bwense asogotara asensemeyo na kugenderia magendero hase ensemeyo. Tunashukuru kwa ile mpango ya maji ambayo uko naye katika kaunti yetu, hasa kwa hii maji ambayo imekuwa ikisumbua town. Umeshaagiza PS ya kwamba tuangalie hiyo mambo ya maji. First phase ilikuwa imeisha, sasa tunataka second phase ili tuweze kumaliza hiyo maji. Good morning to say Nikandi's TV. Iridariane Brighton Makori. Oyo Brighton Makori noroboturu murai bwense ne tarayaye ase county ya Narok. Gero tutegerete amangana juburai bwense mokonyi bumurai bwense omuske Rigathi Gachagua nera nigagendereire kuruani obonia bwa marua
nabugo na marigo yugo tindu asorogongoria rwa Mount Kenya kirale nseme yo niga kwanira bororo mono chi ebirengererio byogo chakia chi campaign chugo siria marigo yo kegima kurwase orogongoruo nabugo nereta tigeti magega ingana yoko gikiria abaria balensemo yukomereria serikali asensemo ya Azimio la Umoja One Kenya ase okugoseria guchia kwirana ase amangana yukorobekana nonye naboniga tebiribu na committee uzichi committee kiri cyaba kigo chorwa elikuriri amangana bipartisan nacho kibonete gukora amangana yu natali kwirana ase bara Monday na watu yako we have agreed hiyo pombe yote ile mbaya itaisha, bangi itaisha, and this war for me is personal because I come from here. It cannot be ya kwamba watu wangu wa nyumbani watamalizwa mimi nikiwa deputy president na William Ruto akiwa president. Hatuwezi kubali. So I want to put on notice those people who manufacture poison and sell to our people, your days are over. Mutafute kazi nyingine ya kufanya. Tutaonana na nyinyi. Finally, sisi tuko sawa. Mzee Azimio tumemtuma huko bunge. Aonane na hao akina Medhu, awaambie shida yake ni gani. Mimi na president hatuna time ya kuongea na yeye. Hatuna. Ama nyinyi mnataka tuongee na yeye? Alikuwa anataka nisalimie. Mnaweza kuniambia nimsalimie? Nimekuwa si mnajua vile hasara alitupatia. Alisalimia uhuru wetu. Muungwana rais tulipenda. Si mnajua ile ilitokea? So wanaambia wewe mzee kuzimia enda bunge na maneno yako. Umesema ati utarudi kwa barabara. Si urudi. Kwani barabara kuna pahali zimeenda? Si tuko. Bora usiharibu mali ya watu. Chingaki chuo umurugi bomokonyi bumurahibwense umuske Rigathi Gachagua mungina wa yoma inkate buna Dorcas Rigathi nerani garulo koboko gochia se gisegi chuo chukurwania amaligo yotinda na boigo amarua ayabere sobonge asorogonko ruria rwa Mount Kenya ligate birubuna nigobono kegoria kege gochia gosira kigima onye abarahibeji semecho mbayo chikwere tambokero yokurwania amaligo yo yogotindia because I'm not letting His Excellency sleep. And I'm sure he's not, there are people who are not going to sleep tonight. They will work and work very hard. And also ourselves, we have responsibility. And we must be accountable as parents and as people of Kenya to make sure our country develops. We are taking them to rehab centers. It is something to be very sad about. When you see there are no children in the lower primary, it tells you something is happening and you must wake up to the reality. Otherwise, one day you'll be talking about people who used to be there like the Amaleks. They were there, but they are not there. Because if you are not reproducing, then how do you expect there is going to be a generation? And this generation is being wiped out by depression, mental health, alcohol. They are staggering everywhere you go. You find them in the shops. We must stop this. And those ones who are doing this, they must stop it. Otigana na yo omo Prime Cabinet Secretary Muske Musalia Mudavadi ni kobono aine kibuna ni serikali ganiti CHINGAKI chichie tororo ilibono gokole mirimo na gukirania alionsi yabete ko balire ira na gonjoli uchumi yense ya Kenya nigo atebire buna nigo eganirie ekeka myaka 5 ilikuenekia buna maonjoli ya manene anyalire koba gago ikirania kigima nigo abolirie aba gwatani bensemerie yukomereria serikali Azimio la Umoja gotiga ko serikali igoro ya mangana yukorobekana ngine. Kwa hivyo ni lazima sasa tuangalie vile tutateremusha haya mambo yote ili uchumi urudi kwa barabara sawa. Na mimi nataka niwaambie kama mtu ambaye amekaa kwa Wizara ya Fedha, itatuchukua karibu miaka 2-3 ndio tuanze kupata nafuu kidogo kwa ile shimo tumewekwa.
Na mimi nasema kama ndugu yenu, kama mtoto wenu, I have to find a solution. We have to find a solution. We were voted in because we have to find a solution. Na tunaambia wale wengine, sasa ukienda Amerika saa hii, kwani utaambia Biden, wewe tekeleza economic policies za Trump? Unafikiri President Biden atatekeleza policies za Trump? Na ameshinda Trump. Sasa Azimio walikuwa na policies zao, waliuza kwa Wakenya. Wakenya hawakununua policies zao, wakanunua policies za Kenya kwanza. Hawawezi kutuambia ati tutekeleze policies zao. Hapana bwana. Mwanchumbo ligalia wikira gabwo no tugokora mangana magia sinkira jubo kiranu kira cyaragire Chinsa Isato nenusu chubo tuko bwalero biyo muno kigima zukwera CHINGAKI cyawo iliyo kujya tegerera kujya ligalia mangana magia asinkira jubo kirano bono igotogoso asense moya kabiri asika gitali gitambe engineer Kennedy Humoyo na boigo na Julius Miyogo Nyamweya abo nabo bagani bane lituko lya lero abo bo banogeli bamangana siasa ase orogongoro na boiga segete senikya Ndizi TV na butochu kwanira mangi ali agendete kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira, Kenya na bwigen shingima kubatakana na mangana siasa egoikera CHINGAKI chi boniga bono togendale asika gitali gitambe nkoire na tole richake gokwana eyemo aseyemo yenda simitando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News eliyo kimno gwa subscribe ribono eliyo nyala kubatia mirobili yetu Chinsa emirongibiri na inye.